mai I pōtiki rua ki te toka a Taiao. Rere iho ki ngā tukemata o Kahungunu. Ngā reo irirangi o Tairawhiti. When you want your regular fix of infotainment, whakapā mai ki Kapu Tairawhiti. E kawe ana ngā kōrero e pāna ki te rohe nei, brought to you by Tūrangi FM, Radio Ngāti Pro and Radio Kahungunu. Hioi kei te mōhio mā o ko Rāhia kei te whakaharatau tonu wetahi o ngā kapa o te Tairawhiti mo te matatini e kainamu mai nei. Engari, he kaupapa Haka anō tā mātou I tēnei rā. Haka is a celebration designed to bring together descendants from various iwi within the Kahungunu region. Mā te kaupapa nei e whakawhāiti mai ai ngā marae toru te kau ki te wāhi kotahi. Haka has been running for over a decade with the first gathering at tākitimu marae. And this year, Haka took place at Rangiāhua marae, and Radio Kahungunu's Rāhina Huata went along to check it all out. He oi anō e mua I tērā kaupapa, ana ngā taupitopito o te wā. Kia ora rā e hika mā, kua whakawhiwhia tētahi tohu nui ki te tīma pāwhutu pōro o Ngāti Porou I te whakataitai a motu. Ko te tohu e kia nei ko kaupapa tā rātou I whiwhi ai. He tohu tēnei hei whakanui I a rātou mō tā rātou noho pūmau ki te whakataitai nei, me te rangatira o tā rātou kawe I a rātou anō ki te whira, ki waho hoki o te whira. Ka mau te wehi. Ki Turanganui a Kiwa e huro ana ngā whānau I te rongo pai nei, ka tūwhera anō ngā tatau o te puna kaukau wera o Mōrere. Nā te raru nui ki ngā paipa ero ki Mōrere I katia I te wāhi rongo nui nei. Hioi te ahua nei, kua whakatika ngia ai a ka tūwhera anō o ngā tatau me ngā puna kaukau wera mai, makariri mai, a te tekau mā ono o Tihema. Ki Kahungunu I nāi nei kua whakawhiwhia kia Patricia Davis no roto mai o te māhia ki te karahepi Rocket Lab hei whai I te tohu paitahi hauora mo te tāpuhi Māori. Ko te aroha ki te pūtaiao me te hangarau me tōna hiahia ki te whakapaiake I te hauora o tana hapori te pūtake o enei whāinga āna. Hei tā Patricia, kei te pirangi ia ki te hāpai I ngā hapori tua whenua pēnei I te māhia, ko ki te ia ngā ua-uatanga mo te hauora. E mihi nui ana kia Rocket Lab mō tā rātou tautoko I ngā tauira. A kāti koera katoa a tātou tai pito mō tēnei wā. The Wairoa Pāhaka is an annual event that returned after a hiatus during the COVID-19 pandemic and Cyclone Gabrielle. Hundreds attended with 16 marae represented. And Radio Kahungunu's Rāhina Huata went along to support and also perform at this year's Wairoa Pāhaka. Kia mātakitaki ake tātou. Kia ora I te iwi, nau mai, haere mai ki te Wairoa, kei konei hau kei te marae o Rangiāhua. We're at the Pāhaka at the moment, and it's a kaupapa that happens every year. Nō reira, I reckon I can get in one of these ropu, so hara mai kia tiro atu. Kia ora, o tira koutou e mātaki maina kia te reo irirangi o Kahungunu I tēnei rā whakahirahira. Ko Joylene Rohe Karauria tōku ingoa. No te nuinga o ngā marae o te Wairoa ahau, no te haukea anō hoki. Hoi anōra, ko hau tētahi o ngā mema o te komiti whakahaere o Pāhaka. Rau e, tēnā kōrero mai mo te kaupapa nei o Pāhaka? Ko te Pāhaka, he kaupapa whakatō mai I ngā uri o tēnā marae, o tēnei takiwa whānui. E hara I te mea mō Ngāti Kahungunu ki te Wairoa anake nei. I te mea ki tēnei takiwa tonu e toru e whāpea ngā iwi, ka hono mai, nā reira mō te katoa tēnei kaupapa. Aha o nā ua-uatanga kia tū kaupapa pēnei? E hara I te mea he ua-ua. Nā te mea ko te kaupapa nei, kua whakaritea mai kia kaua e waiho mā te moni e whakahaere. Nā reira ngā mea katoa ko koha mai. Koe rei ki te ai kārehe live, kārehe era mea katoa. Hoi anō, ko te aroha e kōkiri ana I roto I tēnei kaupapa. Ka rau e nā, mo te hunga me tai mai o kā tai mai a te rātou, he hau kupu ake kia rātou. E hoki ki o koutou marae, haka ai, ki te āwhina, ki te hāpai ngā mahi a koe I a koroma.
ko waipuna noho kai tōku ingoa, no te kapu a Rangiāhua, ko pākawhai Ngāti mihi, te marae me te hapu. For our generation that's still, you know, kei te tipu mai, he hao kupu aki kia rātou? Aye. So with our group, we had a lot of rangatahi in our group today. So my vision is for our rangatahi to take over. But at the moment, we have our kaumātua here, our kuia, and so with her and her guidance, her kaha, her ihi, and with us, with Ripeka and my auntie Oha, and us older ones, we'll be there to guide our rangatahi, nera. Hi, that's so beautiful. What do you think about pāhaka? Oh, he miharo, he taukuri e, mauri ora. E te whānau kei konei kei taku taha I tēnei wā, ko tētahi aku mana uncles, tēnā koe uncle kei te pēhea. O, tēnā koe Rāhina. Tā pai ana hau ka tū komatu. Aha tēnei mea te pāhaka ki a koe? Ako te pāhaka, te whakāturanga o ngā mana o ia marae. Whakātu tō rātou nei āhuatanga tō rātou ira, ki te wairoa whānui. I pēhea ngā piropiro I te wā I tū ai tō moko ki tō taha? Oh, ko te mea nu kia mōhio ia nā wai ia noko nei ia koe nei te hia kia mōhio I. Ko te wawata kia haria mai te katoa ki kone mana. Oh, hākini tō rātou, kapaka ki rātou, he hunu ngā mahi ana. Koia e. Ka mautuehe, I think I might have to represent my Ngāti Kahungunu marae, te horo o whakaki a te rātou. They'll win for sure. Next time on Kapu Tairawhiti, we talk to artist and Gisborne District Councillor Nick Tupara about the new waka walkway here in Rangiāhua. But until then, E te ti, e te tā, hei kona. You can be their guitarist. That's probably as good as it gets.